Ngilapit bnia ia ke jinglong jingman jongka Kongres bat kam idon jingkir mensyo ha gejala pada kari hi baro kawe. Ong uba Himalaya Multan Shangpliang Vice President All India Trinamool Congress Meghalaya State Unit ubadai ru MLA ka Mausinram constituency habkren ha ka jingalang penskem yakinungkit kam patkit khot ka Trinamool Congress Nongstoin Block Kablalong ha Bishops Hall New Nongstoin mentagasngi. Uba Shangpliang ula terteng ka Kongres ha ka jela da ka boong bakate ka dei ka daw jong ka jingmi no jong hadu khat arngut ki MLA katika party banlik penyeso syaka All India Trinamool Congress. Ha ka juk kapor ula terteng ru ye ka sarkar MDA balai lam de ke NPP halo ka babon ki kam ke bakam shimlala setia ban penhon yo pai ba. Chomen tangen ye ngap ye ka ka baute unong elam ka TMC uong. Augnai November Kaladan kejingkala hak politics jong kejela jeni kejingkala kawan anda kan armut ki MLA kibadan hak parti Kongres kilami na kaseng Kongres bat kila lek ban sno hak parti All India Trinamool Congress. Kalau kejing penkendit ya kipai pak barok jom kerjela jongi anda kila kia step QE di YouTube QE di WhatsApp QE di kot kubor bat kumtak teter bah kedor jom kila ki khat armut ki MLA di balami nak parti Kongres bat balalek ban pensno ha parti All India Trinamool Congress. Ani atho defi ha miet ka banilek ban ikendo wat you speaker ulalong kumbak kendet ba kumno kumsan ngisi osno kum ka eryong kesuan ban kelai ki baro ha kane ke jela jumi. Andre kane kajing perkhat, kajing pusan, bat kajing peniai, bang ini no, nak ke parti Kongres. Kalau perlu ai ke Mesir jungi kharangut, bang ini bakalawai, kam biang show, yang ini bang Indon, hak ke parti Kongres. Kidan bon kidau, kioi yang ni bon kididar jungi. Hapi yang tu kita syong Ahmad Joma kita dei kita boleh kit ekam ke parti Kongres ngiladan bon kidau la sausnen ngila tulun ke parti Kongres andre ni syam ba ha jelaru kumju hamte ha Delhi ru kumju kanega parti Kongres kam idon syu ya kata gamon baktere ya tahu pai pa kapisa ka poin na Delhi shano kaja kata galong kajingkili ya ka sarkar shano pilasam ya kane kapisa ki bate shano ya kane kapisa kabade hok jong kinong hikai SSA kinong hikai jong ad hoc teachers ado benda kimyo ya ka benda jong retirement benefit jong ki dan bon kinong hikai hanil ese kibala syong thai kibala tre kung ki adho kim sumyo ya ka retirement benefit hanu mata dan kinong hikai kibala pas MTEP kim yo kam ayo la jai kanim sok ngisyu i taki headlines kapaman kasni bala syuti daw yang matagasni ka headline hasilong times na i bahasa kiri syathan salam syatiru ladon kejing jingti doyong kabal sulong illegal lut balai bangin su imbe tang kumta lahun no ka manifesto ka ba hibo shwa ba pinya cha election ka manifesto jong NPP jong ka UDP jong ka HSPDP shano kaja Pinakular pun jadi upan bahan tu kopor. Balai hisap jar mentah pada. Wanong ong bangi
yo por tang san snem bangin syong ngim syum yo ban lay kata ka juba ngim num la ban pediang wan num ong la syai mat upai ba bangila persyang rei san snem patlong fo ai biang yang asa san snem kata ngim num la ban pediang ngidon ka ban wan rai ka cingkela ban ka cingkela kan sawan ka ka jela jungi ngin wan ra ka cingkela ka Trinamool Congress kan sa sensyar ya kan ikajala au hajar arpulai banin wanra ya ka sarkar ka bakhoi ka basnur renta jung paiba ngin pensawa ya kan kasur hamman ka kendang man ka tliuyin ka jala jung ibarhoi banginon kam ya ka jingkala ka jala jung par ka jingkala kan wan bai bahkan wan haka kti jo ka Trinamool Congress bahkan day bahkan sensyar ya kan ikajala ban ai ka hok jung paiba ka hok jong pi day ban yo paiba ngitep ba upai ba jung i ulalung abo phai sakani ka party kalau kunjo abo phai satur kilong kunjo abo phai sakitei ki bah khamat kilong kunjo abo pe yakini ki party ki penia ki sarkar kilong kunjo long ko ba kulun long ko ba matla upai ba ubaduk udang keladuk upai ba ubapang udang yap audan badan jingsgo manu nakalian ka party jungi anda ngilarung hakani party Trinamool Congress ngilarai sisur nadu donut bangin syakri hok ya bentar jompi ki paiba hakani kejela jungi nadan bon ki beliau kila perkhat bangi la syule haka jing thurmur bat ngi la syumi jendat ban ngi numpoi sino kata kalong tam kakhana ban penyiapnya ya ka jing klain jong ka party Trinamool Congress mentah hapo kejela jumi haka grassroots level ngisdang nado ki penrai nanti day bang isdang nanti na cerong habang yawan mudasni hanne hanostoy niyo iya pikat ne kroy tang kinong kit kamshwa kini balatam lais pangut larang ilek syamadan ladin ilek syaki shnong kit hau daki spa daki hajar mut kibriyo kinni lasay kata kamut ka party Trinamool Congress kelas dang bansut hit kelas dang bansut hit kinong gendong kalong kumjo ha kamo Sumram constituency anda ngalami naga party Congress ki party leader jo party Congress uba PNCM ka kong amparim lingdo baro kilwan ban pelong kajialan paiba hamo Sumram bakila kwa pantan ni kibriu jonga ngalaban ong hi jong hi baro am simdan uwei leader jonga om simdan uwei udong bor jonga wale ban yesno ban ong ngingimi ban let biang sa party Congress kata kalong bah kisdan kecingsania au nong helang ngidon kam ni kibriu kibaduk kiparangli kiban bor ya kan ka party namar bale gani tam kan ka party what how West Bengal ro kade ka party ya beta kibaduk kiparangli bat kibaduk ibaro ngirong ikwa bangin syakri kum kita kibriu mania toy pi kajib berkre kalaya wat hapo penerus lalu kumjo samtari kumnai Februari ngila penbaik bagi leban pen scam sa penerus lah nangdang ngilai pen scam sa hamau kenrau nangdang ngilai pen scam harsyala ter kawai hadir kawai ke konstitusi menda kalami paiba ban priang ya kene Trinamool Congress Party namar balai kadai tam ga party Trinamool Congress haka jela jongi ngalaban ong menta kaban long ka party kaban ailat yakito ki pami hab jinmut chawai bandrung haka ni ka party kadai tam ga party Trinamool Congress kaban yeng persya ya ka sarkar hamtai hapo darbar thawain haka ni ka assembly session kaban wan
ngidam kami undi baka parti kongres kandon rekan bat ni banya yang persya ya kiai kejinglek tam jong ka sorkar NDA Andrei matakas ni Shem baki sangot kibadon hak parti kongres ru kita ru kilalet ban senrap banya don rekat lang bat kani ka sorkar kata kemut lasai onda pinas dalas dang kadar bertoan sapek ngindam tang mengi ki khadarut kiban ra ya kasur jong pai ba persya ya sorkar daitan mengi ki khadarut kiban keren ya beta jong pi ya kito kibri ki balasya leben daitan mengi ki khadarut kibaton hak opposition kibangin pensawa apa dor bertawan persya ya sorkar ya ki kam behind maka sorkar kalale persya ya upat midan bon ki isu ki bangin sara ya beta jong pi ki pai ba nios no baki ong kata ka border isu Asam Meghalaya lang balap pensuk ngikwa ha kada bertuan bau chief minister bau de bansai madan shua ki ki kendon kiai kita ki kendan belabu ban penyesuk yang ne ke border isu jongi ke badan hang ne apa lampi unong ke mano batep mangi kinong nikmat ngintep tetip mano ngiran kam bangin bo yang ke jingkeli Ahmad Kasokar ka isu ILP barang ni pomot kia mele benda nadwar hajar kat kenda ngile soy ya ka resolution bagi lawang shimra ya kene syapok parlimen uji minister uang gumno uang ya kene ngan pele hapo laisni jai kata laisni anda lalek sa Delhi uang gumno Amit Shah uang khilale mane Christmas shwai le kemen shwasawan ngan sa ya kata ILP lakan mo teli ki Christmas kilale ano menta ka EP kabaruan nginyan ya beta upai ba haki issues kane ka parti Trinamool Congress kandang yayen ya beta ki issue jongpi ki pai ba